Karito le bunge malewa biro bago telo ma 25 mang'we lewa safari marathon chengeso kaikruk dhi nyime motelo ne ng'wego. Jafombo marwa James Opondo ntiere tong county ma Isiolo gi Meru kendo miyo ler mathoth ewi kaka omenda ma bende ichoke ng'wego kelo lokruok maduong' e ngima jodak moluoro lewa. Mag lewa safari marathon higa mar 2025 ibiro bage chengeso kaikruk sani dhi nyime motelo ne piem makamago. Ma en tielo mar 25 ka jong'wech mohewa 1,400 osendikore mar yuoro ka thoth jong'wech biro chako molo odiochieng' makiny. Kama vile mnavyoona nyuma yangu, matayarisho yanaendelea vizuri na tuko tayari Jumamosi watu kukuja kukimbia kuona hizi mbio. So tunaendelea mzuri na mambo inaendelea ramsha hapa pale, lakini tuko karibu kumalizia kila kitu. Security iko sawa, watu wamejiandikisha kwa wingi na tuko tayari kukimbia hizi mbio zetu ambazo tunasherehekea miaka 25. Mwema higa ni biro bedo maduong' tok bedo gi ng'ikruok higa mokalo nikech ng'anyo mane okwako Kenya. Kidienje biro bedo mopogore kama oting'o ng'wekinda mar kilomita 42, kilomita 21 kaachiel gi ng'we kilomita 10. Kwa kweli hizi mbio zimekuwa kama our culture, kwa sababu kama vile tumevyosema ni ya kwamba huu ni mwaka wetu wa 25. Miaka 25 ni ya kwamba mtoto alizaliwa, saizi ni Gen Z. Kwa hivyo hii ni culture, imekuwa ikiendelea hivyo kwa mpango na tunafurahia sana, sio kwa sababu ya miaka 25 mbali kwa sababu ya the impact ambayo imeweza kupatikana kwa kazi ambayo inayofanywa na fedha ambazo tunazoweza kuleta pamoja tukishakimbia. Piem mag lewa safari marathon osechoko omenda modhuro, omenda mabate osetigo mar bero ngima jodak e alwora malewa ahinya to weche mag pur, thieth kaachiel gi somo. Baada ya kila marathon wanatupatia pesa. Wanatupatia karibuni shilingi 200,000 hivi na inatusaidia, na ndio ilinunua vikingi ya kwanza, unaona, na ikalipa wale ambao walifanya hiyo kazi na nini. So tunashukuru marathon sana, lewa marathon inatusaidia pakubwa. Tu fensi hiyo ya dofu mbereni tulikuwa na shinda sana, hatukuwa tunalala, hakuna kitu, tulikuwa tunapata chakula hakuna, lakini saa hii tunashukuru sana juu kutoka 2021 atujaria tena mambo ya dofu. Biggest entry point of raising funds to development of this project, that is the water project. Most of them you see they have done through funds from the Lewa Marathon. Our clinics mostly survive from the funds raised through the Lewa Safari Marathon. Ekinde machieng' biro wuok kinyi mangeso, jong'wech biro piem ka joloch biro iro mich e kinde mar lweny mar rito le bunge bende ibiro med goyo jek gi omenda ma ibiro choki. Ikruok dhi nyime motelo ne ng'we mag lewa safari marathon ma ibago higa ka higa ka jong'wech mohewa 1,400 osendikore mar yuoro e ng'wego ma ibiro bagi chieng' ngeso. James Opondo, Ramogi TV, e kar kano le bunge malewa, County ma Isiolo. Erokamano James Opondo, an geno ni bende ikori mar biro ringo meters